To na neki način debeogradizacija, jer svi smo svesni da jedino što vredi, jedino što se dešava, jedino što se gradi, gradi se u Beogradu ili oko Beograda. Mi gledamo stalno na televiziji kapitalne projekte koji su vezani za Beograd. Ne vidimo kapitalne projekte koji su vezane za Srbiju, a naročito ne vidimo ni jedan koji je vezan za Leskovac. Mi ne možemo rešiti jedne osnovna pitanja Leskovca. Mi ne možemo rešiti vodovodnu mrežu. Mi gradimo barje 20 godina. Bazen smo gradili 30 godina. Znači nešto što se u Beogradu izgradi za 30 dana, mi čekamo 20 i 30 godina. Zašto? I mi nemamo iste potrebe. Kod nas žive neki drugi ljudi. Ne, imamo iste potrebe, čak i veće potrebe. Ali, nažalost, tako je bilo ovih 45 godina, nadam se da neće biti. Osnovni problem je ono što je za nekog periferni problem, za nas je postao osnovni problem. Mi u centru grada Leskovca gazimo blato. U centru grada imamo rupe, o periferiji da ne pričamo. Deponije su na svakom koraku. Pričamo o reciklažnim centrima, mi nemamo gde da odložimo otpad, a kamoli da ga recikliramo. O tom reciklažnom centru se priča već 8 godina. Nažalost ništa. Leskovac tone, propada. Da li će biti nešto bolje? Ja nisam neki optimista, ali moramo svi da preuzmemo stvari u svoje ruke i da probamo da uradimo.